Poštovani prijatelji, uvaženi naši gosti i učesnici programa, evo priveli smo i večerašnju svečanu akademiju Vidovdan srpski istočnik kraju. Kako dobri stari običaji nalažu, ja ću se zahvaljivati prije svega našim učesnicima. Večeras su sa nama bili, po starini ću se truditi da navodim, arhimandrit i naš iguman našeg manastira Velika Remeta, iguman Stefan Vučković. Molim da pozdravite aplauzom. Hvala. Sa moje lijeve strane je sjedio jedan koji kaže da je Srbijanac, pa mu nešto nezgodno u društvu gdje sjedi, ali ako je tako, evo neka bude ponosan i on i sva ta Srbija koja nije večeras ovdje bila sa nama, jer je osvjetljao obraz svima. Čovjek je često neshvaćeni borac. Borac duhom i borac krvlju, istorijom svojom. Kažem neshvaćeni, prije svega neshvaćeni kao čovjek, pa i kao Srbin, pa mnogo je toga iza njega, zaista mnogo. Večeras je svojom mudrom besjedom oplemenio svakako večer naš skup. Milane Milenkoviću iz Kruševca grada, hvala ti. E sad, Vidovdan se počinje, jel tako, Vidovdana nema bez gusala. Sa nama je došao sa gore šatora od Glamoča grada, reklo bi se guslar, mislim, liči čovjek na guslara. Lijepo se obukao, pravo guslarski, to je to. Da, sa nama je večeras bio doktor ekonomskih nauka i profesor u Banjalučkom univerzitetu, Vujo Stanivuk. Dobri moj, hvala. Hvala na svemu. Inače je Vujo onako široka jedna, vrlo lepršava i zanimljiva ličnost. On i pjeva, on je odličan pjevač. I solo i u grupi sa ojkačima našim. Onda je on odličan i glumac. Kad se igra Petar Kočić u Narodnom pozorištu Krajine u Banja Luci, zna se čija je glavna uloga, ko igra Davida Štrpca. Čovjek svira sve što ima strunu, što ima tipke i mislim onako sve čovjek zna. Piše poeziju, piše prozu, on čovjek napiše sebi lijepo monodramu i izađe igra sam. Onako je vrlo interesantno. Usput ta monodrama ima i muzičkih intervala i svega. Jedna neobična zaista ličnost i on kaže da je prvi put u Sremskoj Mitrovici ovdje na ovakvim svečanostima i veoma sam počastovan što imam za prijatelja i za gosta večeras ovakvu jednu ljudsku dimenziju. Vujo, hvala na svemu. A onda su, jel tako, dolazili na red pjesnici, poete, ali prije poeta, ja ću, bojim se sve zaboraviti, pošto mi malo stoje sa strane, u našem narativu, kad pričamo o njima, kažemo muška pjevačka grupa Tromeđa, a nije to samo Tromeđa, Dalmacija, Lika, Bosanska krajina. Riječ je o najstarijoj ojkačkoj, muškoj pjevačkoj grupi na ovim prostorima. Oni su momci mladi kao grupa neđe preko 40 godina. Treba biti mlad 40 godina i tako nositi se sa svim mlađim grupama koje niču, koje stasavaju. A eto, oni su ostali i duhom, reklo bi se i tijelom, onako stasiti, plemeniti, orni, zapjevati, nadmetati se ako treba, oni ne odstupaju, oni su broj jedan i ne zovu se samo tek tako radi reda Tromeđa broj jedan, oni su zaista broj jedan. Hvala Dalmaciji, Rajku, Radanu, hvala Lici, Kršnoj, Đorđu Staniću, Čađi i našem Ljubiši Ostojiću, Bosanska krajina. Hvala momci. A onda smo, jel tako, prešli na pjesnike. Pa ću ovako nekakvim redom, ako me
Ne služi me više ni pamćenje, pa ću ja ovako kako već gledamo dozgo. Hvala Todoru Bjelkiću, koji je iz našeg Iriga, prije Iriga je bio u Sremskoj Mitrovici, prije Mitrovici, ali tako u Grgurevci, kao god da se okrene naši, jel? Todor se ne okreće, Todor je Stamen, poznat kao prije svega dječji pjesnik, mnogo nagrađivan i zaista jedna velika pjesnička gromada. Todore, hvala ti, vred. Pored njega, odmah do njega, jel, što bi rekli, sad, ako bi se mjerili, ne znamo gdje bi, ne bi gdje bi vagnulo na koju stranu prije. Saša Nišović iz Bijelog Polja, on sam reče, a živi, jeli, i radi u Novom Sadu, ako se to tako u ovoj zemlji kaže. A pored Saše, Milenković bi se nasmijao tako kako se prepoznaju također Crna Gora, Piva, pa Beograd, pa iz Beograda Sremska Mitrovica, Nada Pantović-Benderać. Hvala, Nado. Sad ni ona druga kršna strana, jeli, naših srpskih prostora nije ni dužna, ni kriva da se izostavi izvrstan pjesnik, poetesa, vjerojatno jedna od najboljih u krajini, Sava Guslov Mačeta. Hvala, Savo. I onda naravno dođemo i do jednog koji sam reče da je sa Zmijanja, Sokol sa Zmijanja, koji je odletio najprije ovdje kod nas u Ravni Srijem, u zemlju Vojvođansku, u Voganj, a iz Vognja putevi mu se otvorili pa je u Cirihu završio, bar za sada, gdje će dalje, to valjda samo Bog zna, a on koliko je svima vidljivo slijedi Božji put i Božji prst, pa kako god bude, uglavnom mu je do sada to dobro išlo za rukom. Hvala, Mićo Savanović. Moj prijatelj odskora, Živko Vujić, dolazi iz krajeva, ako se pitate gdje se tačno nalazi Banja Luka, to vam je jedno manje mjesto južnije od Laktaša. A da, imamo i ovdje čovjeka koji, kad se smije, mi se često, ja bar po sebi gledam, nasmijem onako bez razloga. Što bismo rekli kod nas, bez pameti. Ali čovjek koji se smije s pameću, s razumom, sa zdravim razumom, čuveni aforističar, ja vjerujem jedan od najboljih na ovim prostorima, a ako nije najbolji, nije ni daleko. Večeras je govorio svoju patriotsku poeziju, jednu malo ljubavnu, čini mi se, ali onu njegovu vedriju stranu ostavit ćemo za neki drugi put. Zaista je vrhunski aforističar. Svakako će ostati u analima srpske književnosti, da li kao Miladin Berić, da li kao Romanov, ali zakucano je, zavareno je, nema dalje. Hvala, Bjera. Da, nešto mi zvoni. Ne, zvoni mi ovamo, ne bojim se ja za Oliveru, nego sa ovim jataganima, mačevima, čudima. Naš vitez i slikar, Damir Savić. Hvala, Damire. On je dostojno, kako prilikuje, odavao počasnu stražu našem čestitom caru Lazaru. Inače, pripadnik ima udruženje, zove se Beli Orlovi i on je jedan od aktivnih i vrlo bitnih tamo u tom udruženju članova. I naravno ja sam ostavio, pa da kažemo za kraj, ne zato što je... Šlag ostaje na kraju. Da, evo Bera dodaje, šlag ostaje na kraju. Kazat ću da je došla nama večeras u ovaj Mitrov, Ravni Sremski grad, vila, ne s Košara, vila s Kosova. Naša Olivera Mitić, koja se predstavila i nama ovdje večeras, u koju nije sam sumnjao ni jednom, pa nadamo se i nekim budućim susretima i druženjima.
Još jednom hvala vama svima. Ako me neko ne zna, ja sam moja malenkost Goran Vidlakić. Hvala. Hvala.